салом, барномаи ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои озодӣ аст ва ман хиромон бақозода. имрӯз 17 феврали соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. дар хатлон ба мардумитарин ҳаҷвнигори тоҷик падруд гуфтанд. Аловуддин Абдуллоевро дар оромгоҳи ноҳияи Кӯшониён ба хок месупоранд. мақомот дар идораи андози вилояти Суғд мегӯянд аз кормандони ноӯҳдабаро халос мешаванд. танбеҳи қатъӣ гирифтанд 302 нафар. дар тоҷикистон нархи маводи сӯхт арзонтар шуд. қимати ғизо ҳам поён меравад. аз соли гузашта хело 30-40% нарх арзонтар. рӯзи 17 феврал барои аҳли фарҳанг ва дӯстдорони ҳунарӣ Аловуддин Абдуллоев мотам буд. ҳаҷвнигори маъруф субҳи имрӯз дар хонааш ба эҳтимоли наздикон аз дарди дил даргузашт. ӯ ҳамагӣ 57 сол дошт ва то дирӯз дар мақоми масъули умури фарҳанг дар вилояти Хатлон саргарми ташкили ҷашни Наврӯзи Бохтар буд. Аловуддин Абдуллоевро дар оромгоҳи ҷамоати заргари ноҳияи Кӯшониён ба хок месупоранд, ки макони зисти волидонаш будааст. Аловуддин Абдуллоев аз мардумитарин ҳаҷвнигорони касбии тоҷик буд, ки шӯхиҳои намакинашро тақрибан ҳар як сокини кишвар медонад. Тоҳири Сафар мегӯяд, барои видо бо ҳунарпешаи маҳбуб даҳо ҳаводоронаш рафта буданд. имрӯз танҳо худаш лабханд мезад. бақия ки ҳамеша бо дидани ӯ лабханд мезаданд, имрӯз навҳа мекашиданд. аҷал яке аз маҳбубтарин ҳаҷвнигорон дар байни мардуми тоҷикистонро дар 57 солагиаш аз онҳо гирифт. واقعا یک تا بودن Аловуддин Абдуллоев یک خیلی هنرمند شخصیتی که هم هنرمند بودن هم بیرون از هنرشون هم یک شخصیت خاکساری زمینی بودن. فکر میکنم که خیلی هنرمند دیگر ما نداریم. در واقع صدها حمدیار و مخلصان علوالدین عبداللهیف برای ویدا با هنرپیشه آمدند که با تئاتر یک هنرمندش یا با صحنه‌های هجوی معروف است که خودش همه نقش‌ها را در آن اجرا می‌کرد. نمیدونم هیچ ندیدم که وای خدای ندیدم با فکرم این گپای تو با مرا تعلق دارم. هوا با تو تعلق دارم، با مسافرم سوئدی. مراسم ویدا با هنرپیشه در خانه‌اش در شهر باختر صورت گرفت، شهری که علوالدین عبداللهیف سالها آنجا کار کرده است. سبب مرگش را نگفتند، ولی همکارانش میگویند از فشار بلند خون رنج میکشید. این لحظه هیچ یک هنرمند آزاد سخن کردن نمیتونه. از خاطر که این شخصیت هم هنرمند بود، هم انسانی بلند بود. انسانی بود که سالهای درست با ما در تئاتر و در ریاست فرهنگ همکاری داشتند. هم سرداری ریاست فرهنگ ولایت هم باشند. اگر با عالی‌ترین هنرمند، با عالی‌ترین کارکنی تکنیکی حتی مؤسسه فرهنگی ولایت همچون برادر، همچون یک همکار، همچون یک شخصیت بسیار با معرفت هم صحبت می‌شدند. شاید از سکته دل باشد از بین ما رفتند. و در محل ویدا و در شبکه‌های اجتماعی در گذشت علوالدین عبداللهیف را تلفات عظیم برای فرهنگ و تئاتر تاجیکستان خواندند. گفتند که با رفتن او لحظه‌های شادی و خنده و تبسم مردم کمتر می شود. او که در تئاتر باختر کارگردانی میکرد میگفت خود مردم الهامش میداد. ما در یک شهر به بویه رسیدم که چون که شما گفتید مردمی محل‌های گوناگونی تاجیکستانند، مردمی گوناگون میلتند و با آنها که به بویه رسیدم به واسطه گویش و گپزنی آنها در من بسیار قبول بود. یعنی من الله که آنها رو از کودکی با ثبت کرده گرفته بودم، در یک جای گذاشته بودم، در یک صندوقی گفتی گپای هنری خویش که آنها روزی مبادا من را کشاده استفاده برم. صحنه‌های علوالدین عبداللهیف که در تلویزیون‌های دولتی با نام شوخی‌های علوالدین نمایش داده میشد، از سر بیننده‌ترین برنامه‌ها بود. در آزمون‌های بین‌المللی هنری در آسیای مرکزی هم داوری کرده است. قبلا با دیدن حجب‌های این هنرپیشه می‌خندیدند و با او آفرین می‌خواندند. از این بعد می‌خندند و روانش شاد خواهند گفت.
маросими видо бо Аловуддин Абдуллоев ва ёдоварӣ аз ҳунари ӯ буд дар гузориши Тоҳири Сафар. ёдаш ба хайр бод. шӯхиҳои Аловуддинро дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон баробар хуб қабул мекарданд ва ҳаводорони ӯ дар миёни намояндагони ҳама синну сол имрӯз ҳазлу латифаҳои ӯро ба ёд меоранд. Барот Юсуфӣ бо ҳаводорони Аловуддин Абдуллоев дар кӯчаҳои Душанбе ҳамсӯҳбат шуд. мардаки шӯх хурсанд рости гап мо эҳтиромаш мекардем. ҳунарманди шинохтаи ҷумҳурӣ буд. ман изҳори таsalliят мекунам ба хеш ақрабош. вақте ки роли заифа бозӣ мекунад ку касал мешуд камера буз харида мемеду хонааш модараш мегӯяд занаш мегӯяд модарам шир бирини шӯла пӯла ба модараш мегӯяд ки агар илоҷ амо гӯспонда куш хӯрем мурем амо кити мурем мегӯяд ку ролҳои охир ҳам занак сета рол бозӣ мекардам ҳам роли мардак ва ҳам роли занак ба бисёр рояшо мо писанд меомад ҳамун шӯхие ки мада бисёри бад маҳқур буд як талбанда пеш хонаш меомад аввал бистуми медод ва я 2 рӯзи дига омад ясумиш медод ва мегарда мега ки новераҷону аввало мегад баракатет бисёр ба ҳози хеш реси мақсад ба мега ки ҳози морам ба ҳамин шароити пастем да мо мақсад бачамона зан додане мега ки ба мегарда мега ки акай Аловиддин мега бачата ба шароити ман зан додани ба ҳисоби ман зан додани занак мега ки як тишхурузае 19 дигаш ранги худи ҷентлмен. Аловуддин Абдуллоев бо ҳаҷвияҳои кӯтоҳу нишонрасаш маъруф буд. тавре шунидем дар жанри травести яъне иҷрои нақши зан муваффақ буд. дар як вақт нақши чанд нафарро мебозид. ифодаву иқтибосҳо аз ҳаҷвияҳои ӯ мисли шӯхиҳо дар бораи ҷентлмен русиро аз аввалаш набошӣ намефаҳмӣ ё ҷураи ман ҳастӣ ё ҷураи хирс ва дигарҳо вирди забони мардум ҳастанд. аз субҳ шабакаҳои иҷтимоӣ мавзӯи даргузашти ҳунарпешаи маҳбубро бо нашри аксу видеоҳо баррасӣ мекунанд. агар шумо ҳам бинандагони арҷманд дар бораи ҳунарпешаи мумтоз чизе гуфтанӣ бошед дар шарҳҳои ин барнома нависед ва ё дар вебсайти радиои озодӣ озодӣ.орг. дар шимоли Тоҷикистон мақомот аз поккорӣ дар сафи кормандони андоз гузориш доданд. ба қавли онҳо кормандоне ки аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои касбӣ намебароянд аз кор озод ва қонуншиканҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ин гузориш дар назди матбуот ва журналистон дар ҳоле садо дод ки танқид аз андози зиёду миёншикан дар Тоҷикистон кам нест. фарзон муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. мақомоти раёсати нозироти андоз дар вилояти Суғд соли 2021 шумори зиёди кормандонашро бинобар ошкор шудани камбудиҳояшон огоҳии сахт дода ва чандин нафари дигарро бо сабабҳои гуногун аз кор дар ин ниҳод барканор карданд. зидди чанде аз кормандони ин ниҳод парвандаҳои ҷиноӣ боз шуда таҳқиқ идома дорад. дар давраи исоати танбеҳи қатъӣ гирифтанд 302 нафар, сарзаниш гирифтанд 32 нафар, аз мансаб озод карда шуданд 70 нафар, 3 нафар барои содир намудани ҷиноят гумонбар шуданд. ба гуфтаи ин мақомдори Суғд ҳар сеи зердасташ мутахассисони нозироти андоз буда дар сурати собит шудани қаллобияшон ба муҳлатҳои аз 2 то 5 соли зиндон маҳкум ё бо пардохти ҷаримаҳои калон аз ҷавобгарӣ озод мешаванд. дар гузашта бархе аз соҳибкорони шимоли Тоҷикистон аз амалкарди масъулони идораи андоз эътироз карда буданд. норозигии онҳо аз шакли андозбандӣ ҳам кам нест. ин дар ҳолест ки Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон ва Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд дар баромадҳояшон аз кори ин ниҳод танқидҳои шадид карданд. гуфтанд ки дар вилоят аз ҳисоби иҷро нагардидани намудҳои андоз дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят 101 миллион сомони маблағҳо ба буҷет ворид нашуданд. дар маҷмӯъ гирем агар мо дар вилоят як намуди андоза таъмин накардем, инам андоза чиқали ки гуфта гузаштем андоз аз истифодабарандони роҳи автомобилгар буд.
با این وجود به گفته مسئولان این نهاد سال گذشته شمار اندازسپارندگان به مناطق زیاد و قرضداران کلان کم شده است، ولی برخی از صاحبکاران نظام فعلی انداز را میان شکن مینامند که به گفته آنها امکان صافدلانه کار کردن را نمیدهد. مقامات برعکس تاجران و مالکان کارخانه ها را به سرپیچه از پرداخت انداز و کم نشان دادن درآمدهایشان متهم میکنند. در تاجیکستان به دلیل بلند بودن سطح انداز، شکایت‌های مقامات از رویپوش کردن انداز زیاد است که در اکثر موارد با همدستی ناظران انداز صورت می‌گیرد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان دوام روزهای اخیر پایین روی نرخ گاز مایع یکی از مهمترین نوع‌های سوزشواری مشاهده می شود. اگر هفته پیش 1 لیترش 7 سامانی و 40 درم بود، حالا 6 سامانی و 80 درم است و سبب این را در افزایش واردات از قزاقستان می نامند. ولی در چنین شرایط بسیاری ها از جمله وکیل مجلس نمایندگان قربانزاده تعجب کردند که چرا اکنون نرخ خوراکواری پایان نمی رود. عادتاً هر مورد افزایش نرخ غذا را در تاجیکستان با بالاروی قیمت مواد سوخت ربط می دهند. شهلو عبدالله موضوع را ادامه می دهد. بالاروی بی‌سابقه نرخ سوزشواری باعث افزایش ارزش محصولات در بازارها و خدمت‌رسانی‌ها شده است. این بالاروی دست ساکنان را برای خریداری مواد نیازی اولیه کوتاه کرده است. خاکو روغن اینو من اینجا به یارمارک کدگی سبکتر اینو ارزانتر دسترس میکنیم. من می گوشت ما با دشواری خودمو با رای نمیکنیم. خریداری کردن با اویلا با دسترس نیست. در نشست خبری اگنتی امور مسئولان بالاروی نرخ محصولات را به شرایط پاندمی و افزایش نرخ جهانی سوزشواری مربوط دانستند. در دوم январ دکابر سال 2021 از مال‌های عضوقواری نرخ سبزیجات 23.8% زیاد شده است، محصولات گوشتی 15.1%، روغن 20.8%، از اون جمله روغن افتوپرست 24%، اردینوی یکم 8%، شکر 4.4%، شیر 4.3%. ضمناً نرخ میوه‌جات ارزان‌تر شده است. میوه‌جات مخصوصاً 6.7%، نرخ انگور 38.1%، سیب 21.5%، تخم 14.4% ارزان‌تر شده است، برنج 7.5%. مسئولین میگویند حساب نرخ نقلیات و راهگیران نیز عامل شده است که ایندکس نرخ‌های استعمالی یا سطح تورم از حساب خدمت‌رسانی پولکی بالا رود. نرخ بنزین در سال 2021 این 11 سومون و 10 درم را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته در سال 2020 این نرخ 6 سومون و 38 درم را تشکیل نموده بود. کارشناسان میگویند در تاجیکستان تا حال شیوه واکنش فوری به بالاروی نرخ محصولات وجود ندارد. تصادفی نیست. مکانیزم مبارزه با مقابل انفلاسیون نیست. اگر باید اون که مکانیزم باشد باید نباید داشته باشیم که تشریحاتی بگیریم. مثلا ذخیره دولتی باید داشته باشیم، ذخیره خیلی کلان بزرگ پسته، مثلا ذخیره کلان اردوگانزه و ذخیره روغن و ذخیره قند و دیگر چیزا. اما مسئولین بازار میگویند برای کاهش بالاروی نرخ‌ها آنها فروش محصولات ذخیره‌های دولتی را راه اندازی می‌کنند. این یارمارکت دوام کننده برای نیاز مردم مقصد ارزان کردن گوشت. مقصد 55 تا فروخت منه. بیره تا 55. با سال گذشته فرقیت این سال خیلی فرق می‌کند. این سال از سال گذشته خیلی 30-40% نرخ ارزان‌تر است. برخی از اقتصادشناسان میگویند با وجود بالاروی نرخ سوزشواری در نیم سال اخیر مقامات کشور موفق شده است که نرخ‌ها را در تاجیکستان تا اندازه به اعتدال درآورد. از جمله در یک ماه اخیر پایین‌روی نرخ سوزشواری و برخی از انواع محصولات غذایی در بازارها مشاهده می شود. و برای خبرهای بیشتر سری بزنید به سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر.